तो भगवता धम्मो संदिग्धिको कालिको ये पश्चिको परायको पश्चातं वेदितव्यो विन्यो इति सुपतिपन्नो भगवतो सावकसंघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसंघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसंघो सामीची पतिपन्नो भगवतो सावकसंघो यदिदं चत्वारि पुरुष युगानि अष्टपुरुष पुद्गलायेष भगवतो सावकसंघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं कीर्तं लोकस्याति एवं बुद्धं शरणं धम्मं संघं च भिक्खवो भयं वा संवितत्तं वा लोमांसो नयेषति तेन सच्चवज्जेन सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन सर्वरोगो विनाशतु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् आयुवर्धको धनवर्धको सिरिवर्धको यशवर्धको बलवर्धको वन्वर्धको सुखवर्धको होतु सर्वदा दुख रोग भय वेरा शोका चव्ये उपद्रवानेकान्तरायापि विनाशन्तु तदेवसादय सिद्धि धनं लाभं सोत्तिभाग्यं सुखं बलं सिद्धियायुर्वन्नो च भोगं उद्गीतय स वा सत्तो साध्यायु च जीवसिद्धिः भव